muda duga marmula horas bedang mana opertusi. Sugabara, Rosso. Las badamang ma godang sabay, paru ma musay godang saba. Jadi sangoni mari kita hasuton, sesuai dengan kesepakatan nak kaning, alamai pertikya kita, nang pala mari siu kabehita nomor dua tu, langsung ma tabain tu jolo parmeta dohot anak ta, baru tatal ma godang na, las disima langsung kita marmeme. Ya, tu jolo mamu. Jadi sangoni mari kita nomor dua tu, acara tetak depede hitan waeng, tapai ro godang na langsung tabar marmeme hita ke. Dia muna namalu nami. Labor hatami stokin nari marmeme yang akun nami badang ma godang nah bartusi. Jadi songoni mak dia mau na hasuhuton. Mau pitung songoni na hui tarpatu pahami razan nungat tuhu muna.